Dumelang, leina la me ke Tshireletso Dikamotse. Ke mosetsana wa Motswana go tswa mono Mahikeng, Bokone Bophirima. Ke motlotlo ebile ke itumetse gonne filimi yaka ya Crossing the Line e tlhophilwe go ya go screeniwa ko Power 24 International Film Festival 2026 ka ko Durban from 21 until the 23 August 2026. Filimi e ka ga statutory rape e leng go sotlakakiwa ka thobalano ga bana ba dingwaga tse di kwa tlase. Ba ekata ba tsamula e betso ko e bobebe e sikara ka sebete o re neye. Bana ba ka ke le tlisitse sa go ja ke bona re le sebetsa ka thata ebile ke tlo go tswa ke ya merapelong ya Labone kopo ga thalela ntšhane e ka ba go itsana o right nya o siame mo okay bona netefatsa gore o ya lapeng a ba balasegile a kere ebile se ka ba fitlha lata ke tla dira fela jalo ke a leboga. ke nka wa tsamaya Ke ikutlwe sentle jaanong se di disosa a kampong ka go direla seng ke tlhoka fela gagae bona tumi Gore toro yaka e diragale ke le mosetsanyana hela wa mo Mahikeng ke kopa ketletso ya matlole mo go lona maAfrika Borwa e leng gone gore ke kgone le nna ke ipone ke le ka kwa Durban. Ke a leboga.